Katanya bakal lagi yohi, ku lagi hiburung, babu hiburung kede karena kan baru kuok apa jo buka hori prem na sa pingan. Namanya corok dum. Yang perlu pegah kes sang puasanya payah hablo lako, karena kan payah hablo lako ya kali dihimbaukan seluruh Aceh. Piraro kenaro dika. Ni munah aku pedu kan nak repu. Aceh Utara dan Lek Semawe hanjuk dua inang ngagam sabo meja yak bukber. Buber buka puasa bersama, ini yang pegang video tu, lemah bau reng. Padahal mesti orang tak puasa ya. Cuman gimana sih? Hanjuk duk sabo meja bukber yang kan non muhrim. Ike kasusah wala lako payah hablo lako kalinyo. Nyodum muka-muka kahnya, baju tahu ngerante tangan. Mungkin gua uat demang. Salah ke jelame, li puasanya dapat selesai, tapi kele elem. Hai ku ke harang ku buka bukber, ku nak selfie kero puasanya. Kah naruh ok ta? Ya kereh teh, kayak ok mah kerja kali. Naruh ok ke apa?